Sawubona, siyabingelela eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho amagumbi amane emhlaba alubingelela ngoDokotela Nyengelezwa kaNtshangase lapha eSwatini kaNgwane emakhehla-ke sikhona siseswatini eNgwane Park ezone yaseMkhiweni la sitholakala khona. Inombolo ithi 00268 76342733 ya WhatsApp bese kuba khona yase South Africa lethi 073 798 7538 nayo iya WhatsApp leyo nombolo. Makhehla-ke siyasita etintweni tahlukahlukene kulethi inkinga nje lethi khona emhlabeni lethi ijwayelekile ngekuhlukahlukana kwato tingulo netifo kulahla imidliwa botikoloshi bolamlambo imthebulo kulandwa emthebulweni kubethela emakhaya kucinisa nemtimba nekubethela ukuthi uthola imoto yakho ingayitholi ingoti tikhafulo kulanza nekulokusana nekuthumela ticitfo kusikhipha futhi nekusiyisa la sisuke sithunywa khona kugadla nekufika letinye tinto sibiye sibe netinhlanga tetimali leyo khanza ukuthi into uyayigadwa nje la emtimbeni udla imizi yakhona kukhona kwa 2.5 kwa 5000 kwa 10 kwa 15 bese nasesikhanda luphondo licala ku 25000 lona and then sikunane nokuzana futhi nesigubhu sicala khona lapho na kwa 35 45 50 60 tinto lengitakha ukuba into lethi ngabulali umuntu lethi ngahlukubeta imoto kuba into nje lethi sitakha lengitakha tibe ngendlela yokuthi akuhlukubeteke umuntu akulimali umuntu ngeke ukuthi ngobona sona something mhlawumbe leliphondo noma nesigubhu bese sekuba khona loshona kwekhaya noma lohlupheka ngenxa ukuthi wena sothathe into lethi into le kanjalo kimi ngingudokotela Nyengeleza. So uma ucabanga ukuthi kwami kufana nekwala ufa kuthiwa wena bese kuyashintsha kwentani khona ngithi angikubeka nje kube clear ukuthi mina angikwendi lokho. Kuningi lesikwendako la ekhaya uyayishiya inkinga yakho sikusite kuleyo nkinga uyo WhatsApp kule nombolo ke lethi 073 798 7538 or ku plus 00268 76342733 ngiseswatini kaNgwane emakhehla la ngitholakala khona niphile nje eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho emagameni ekuphila.